Sompa TV sunia no pa no siabrem kase no ena ebra so se ene akwakoye kwasia da December bosome de dikan no yetena se na yede emunsem eba bedan mo nensem no eya akaisha no so se twa ne ho e de afa Sompa 93.1 FM ewa sante mantem mo afa Sompa 98.9 so ekrem osunwane ya wade ma de hye ye wobono ne hafomantem fo afa Sompa 90.7 bropo ye mantem fo nyine tie e de free in Kranza Facebook no e live Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no e Sompa TV online abe for kwan so no www.sompolite.com ubetimi afa ho na watie nsem ni bi so e de free wo ensem wo eba no de bedi mu atintiman ene sekane administrator ya na wada district assembly common fund na no ma me ensem bia todwa efa abato akandifo ni bi ho a ye de emu nsem eba bedan mo ye Rajon Dramani Mahama so ede ne nto abo no abepie mu wasante mantema se nom baby a wakodru ne nsem a wose no ye bebo ni nyine mo ede akyerewe ne anopei na panyi bia wono so CDD Ghana wodi mu ntintiman wo kyerese eye bambo adwumafo no asa kontabuo bi a won dwume mu no yen hyeda emfa emmo wono ma omumu nkyerɛ ne nti no eka ho bi na enema eye trokasa ewo on my Ghana mu ha se no na ebusia ekuo bi ya wonom soso apa won ho se wo ye eye university lecturers wonom so kyerese wonom ka bi de amaye Rajon Dramani Mahama fan sembia Free Senior High School watete ede afa eye ne ho no ensemi afoforo bi no eka ho ya kansie so etechre na ene anope 21st clinic the sciatica expert one matter ye chia ye de eba bedan mo yade bia ha woni titiru ene sciatica yade no 15 branches with the drew wa ye behwe eto ase ede amount sanso na Sompa chede no egusu a ekoso ye bom nkaye se akakakra bi bese na wotwemienu ntem na ye che ne ma ntimu adaroma de wo donsem na wode mentin wa ye de no fabre mekunafo nwisia ene nyanka sebe ya won so bronyei wadi die mu ene won fra won hyemu no bibia betimi akoye de ama won mobile money number no ene da so no ne owo bia no ensa fa send ye 0598 459802 0598 459802 and 0241 272990 0241 272990 edie beba estra one media and ase blessed first onyankopon shraw se won so wuye bi ede aboa Sompa chedie medi do ohene re maame akua yeboa esia mabronya betimi afrem abrewati anopei me na maje bra me de nsem no ebedan mo madaroma yentie sania esitie ye shose ede afri abato ye nyankopon ye adoma ka na nsia pe me de yenim ya no na ye nyina yakwa akoto santen ede ehihye so na nyame ye adoma special voting ne kra no wo china da na ekos 2nd of December na enam so bi amakane administrator edema district assembly common fund no ma minimum nyamfo Irene Natoshi Ado wode ato Ghana fo nyina anim se wo bia ni ho asebie so asebie ku woda hwa na ewo sogu wadum aseme kama no atom eno nti wo kan si support de akira da sanyina se na dankwa akufo do ne na aban eba ye MPP aban wo hwempontudwuma ahodo enema ahodo ye de kwan so ya wahyehye e de ama Ghana fo ne titru empo eba ho masuemu asede wono masiabo homoden no ma ye nkwankwa mfonso ento aba enfentia wonom nyesa Ghana ye bedi ye dokono kwa na ensemi nyina wode tudwa wa bra no so ede ayede bi kwama MPP supporters ya wonom ewo mamponten ya chese ehye pankro no abato mpesua so ye nkonkotie onmonyafo Irene Natoshi Ado nsemu a wode maaye point launching electric buses kaya ye man na drive bus wo mu le drive wo tuma Dr. Baumia wo twa mo ba won obo aye ad 2 SHS ne ba tuma Dr. Baumia say court no flat tax rate one pound caution from bafom obi wo wa wo de onioma ba na seize was you know wo ye nioma bebre loan sankola ali be to school so enti nya SHS ye convocation ye kosoro utuma Dr. Baumia MPP a watu ama watu ama Ghana
when Yanko Conketenkete, ya pase and Yanko Cratra, Yapamasem. One Montina, we are seeing in Iowa heavy. When Yanko Conketenkete, brass band, there. When your brass band in that, you're caught into the next world. Ebusia Kane administrator Edema District Assembly Common Fund no Munyan for Irene na Toshi Ado na yetie no ye kwansen foforo mo wo de wani kire mo ewo edra secretary duma sia baton peso so asantemanta mase no mo a ye Rajon Dramani Mahama ya wo no na edi dom anim wo NDC amanyoko no ensu di mo se be obetimi akita franka na wakonkode ewo afia bato mo di amanyoko no wo de nani bonyam ene ne nto abo no akwa akodru ehwo bra wo kohia mu ewo lorry park no ewo edra no wo de monyamfo ye Rajon Dramani Mahama ensem dodo na na wo se edi tramansan It's wow, we have been here with them now, and then also said, you have been done. What I subtract and the Domama, you have a drama. Who you have fertilizer, who have a farmer service center, near to fertilizer number. If you are here, a whole and a project. Now we're growing in, now we're trying to grow. What for Tona? Now a Kakaka and that service center, no one put you out. What is in your own place? I buy a one way. Yeah, Emma said, what are your friends size 5? Your friends Susu and your maybe. And so, MPB buyer, all my friends, I'm a size 5. Ebusia ye Rajon Dramani Mahama ya wokra franka emudiama NDC amanyoko no na yetie no afei ni kasa no wachi no parliamentary candidate de wo kiremo ewo edra secretary dumasi abato ampeso so ewo NDC amanyoko no munyafo Alhaji Mohammed Bawa wono so na mpempen wo ye mra hyebedwani ewo wo wagye akasemo no de nsem dodo na no na etu dwa yenko sene wo sika ne nsem ne afempo no what the source was a blasters team nene adwoho agiego no wono ba bemu a wosa behye e de han ewremu bi Bibi bia wa ha ekimi ma enipa asita eye biaro NDC and his excellency John Dramani Mahama and me as MP, the information projects, that means the administration, the administration there. MP now, information projects are, I didn't say, about to so, MP, the share of the common fund, 5%. That's what my mind was saying. A chair, assembly, and yet 10 times. Ebusia won monyafo Alhaji Mohammed Bawa wono na edra secretary dumasi abato mpeso so ye mra hyebedwani a wosa ejremu biem apre atenemu ewo mra hyebedwa fie ho na ye kwaye nim no empempi na no abato ho nsem nyina da ehun bambo no ya ne yejai edema omeyi bambo adwumako ni titiru ene aprosifo na so no etoda bia be hu se wo ye nani basabasa ye bi esi techiman yenka amafo yawo Fimpimie no ene aduonu mu de si ho metototo akoso emiamia hodo ya kyese nipa binum krampo fa so eto anananom ewo ense do no eyade a ene enyan na so no eyade a director edema policy engagement and partnership ewo CDD Ghana ye renimonyafo Dr. Kwadwo Pomponi Asante ede atodwa se wo hwe niema esisi ho nyina no ase de efa prosifo na se bambo adwumakuofo ho a eye won fonso anase won saso ne nam a eba ye no ebre bia na ye gya wonom no wokọ ewa abra ye ma kontabuo papa bia da emmem se prosini ne fonso so wakọ akotutuo e de abotemamuni wakọ akopratmamuni wa abra enam sa bambo dwumani na nkasa ne fonso so nti enam se ye de ne bekọ bia
court nanka court no so de amamla no hwe enwenta bia mantam no na ye gya no okofrie no eno wo kire se ka ho bia na Ghana ye number bia nam ya da bia na ye beto aba na ye boda wuro basabasa ye wosinka ya ye bisa e de o makwa akogina court ama court no atwe wono maso a enka be ye nsa na ho ama sane ma na ye huhu ni mre bia etwem no enka ye hu bia fi se ehunu wo we no enka wonsan ehunu ni mpre no so. You can only continue to preserve peace and promote peace if people are held accountable for violations of the law. But it appears that when it comes to the security sector, we have a hesitancy to hold people accountable. And I think in a command and control structure, if accountability doesn't exist, that presents a huge problem for how you impose discipline. The state officers, security officers who conducted themselves during the election, where the courts have found that they illegally, basically caused fatalities and injuries, if there's no accountability held, it means we are sending a message that the security sector is above the law. You cannot build any society that way. And I think that this is one of the biggest challenges going forward, because governments, from all governments that we've known, always have this hesitancy to ensure that accountability applies to all. It is in that context that, for me, the security issue, there are still some problems that we have to address so that we don't have the problems we had in 2020. First of all, is really, for me, the participation of the army. We've had us to raise issues as to exactly Abusia enipa yete nenken wono ene director edema policy engagement and partnership ewo Center for Democratic Development Ghana CDD Dr. Kwadwo Pumpuni Asante. Yekwo yenim no na yeremu ewo John Dramani Mahama wone NDC amanyoko no ensama hodo bi ya chesa amanfo so ede tagi won mu anasede afam wonom ho ewo eye campaign to abo ahodo ya wonom bonim ene ensam dodo na ya wo betie ni titu no opposition parties ne bi no ene se NDC amanyoko no eba ban mu a Free Senior High School yade a wo ba betwem amatememfo ni titu ahwefo ene eye awofo no wo ho akwahiehie mu ama ebi nso adondon enkwada hodo ya no mugu monten so ene eye Free Senior High School ni nteno wanya adesua dem akwa binum mpo ewi a wonum so so aseremu ewo eye suapon mu na sa ensam no ho ana ama ekuo bi ya wonum so do ani kiremu ewo suapon ahodomo universities no wonum ekre ade ewo ho University lecturers for improved free senior high school wonum ababonten ayensentrefo nhyiamudie wabra wonum ekohyiam School of Business Conference Room ho University of Cape Coast efifi mantemo wonsemo a woka nyina da ene se sansem no a eya na ebinum keka sendisi aban ba wo ba betwa ye Free Senior High School mo no wo se enya sa enete ne momo oba no ba be hyem kena sembe ya eniema atoto sini ewo mo no obetimi aba betuatua ntokura hodo no na watimi ama bibia abobew ewo Free Senior High School sembe ya ewomesua ayo man na chiri bremo no ye betimi ato akoso apejemo na etimi aboa Ghana amiedu mpempenso ya yahwehwe ewo asetene mu wonmonya for Professor Kwaku Toku Oduro wono any convener emakoi. Under the flag bearership of His Excellency John Dramani Mahama, is very committed to. When the NDC is entrusted with leadership responsibility, it will ensure that educational systems work to champion the cause of quality and equitable teaching and learning. In this light, we encourage the suffering people of Ghana not to buy into the lies being spread by the MPP against His Excellency John Dramani Mahama that he will cancel the free SHS. Mahama will rather improve the free SHS and make it more beneficial to young ones, particularly those from poor backgrounds. We therefore call on you to massively support the NDC's agenda of resetting our educational system and improving the free SHS in building the Ghana we want. Ebusia ni awakasa ye would wani chiremo ewo achurefo ya wachade ewo university ahodo na won kapomko ya watu wo ho edin say University Lecturers for Improved Free Senior High School no
wono ene ye wono convener Professor George Kwakutoku Odro ene ni din na yekọ ensem foforo mo no mayenkai was sent one first clinic ya sabia ya ebasiatika ya de no a wotimi etu ase deku ya basobode a waje wo ho no ebro wotwe ho nwi 15 branches na wabiebie ewo memu na ose wosisi achintini yes ho no eya na fa oto ase ho saa na jesa ba be fa osire mu esi wa nantu na akwa wo nantini ho ebi wo ho na eye wo ya onambro mu ho nyina twetwe wotimi ho sempaboa kora ne hya ya wode nan kampese nante eya na wode wani akire mu ewo 21st clinic kumasi ase no mehwe overseas afa radio nche ho na ye wo na sunwane nso no regional hospital ho na ubehu yen first gate no bebia ATM afidie ni sinhwe ni mu ho pe na yenso ye wo akwa ye behwew etu siatika yade na sede ama wo afei nkranza ene ne mpotamo de wode wani akire mu ewo eye children's park nche ho anu akone asaw yade tachiman owo sunwane kwan so go so abotan so behu no sanso na brekuma mangwase Chris FM nche ho sehwedwa aboso radio rainbow ho ubehu no sanso na obo ase council quarters ebusua to me ho ubehu no kasoa enso owo ho na tema community 2 community 1 tema community 1 ho na obehu no kofo dua takwa ho nyina yaje de afode fa bai na frɛ wonom nemom yade bia so ha wono memfa ntene fie wo ba mo emfa na pakan emefa wo nkonse do bomodefo ni ekire ho massage papa bi koso sanso so na machine treatment laboratory test ahodo bia opesa wo ye no obeye de ama sanso na scan services no ye bi ewo ho emma no ne 0540 311 311 0540 311 311 Afe 0249 311 311 0249 311 311 21st clinic okwa yebehwew amwanya ahoto Sompa chede no so guso aya ekoso wodofo yesi bronyen eya na eya chede bre konhwedi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wono krampo ekanfo ayede edema nanado muslimifo anunti no yenhwe na yemo ye homoden sebe ya ye betimi aboa ayibi na wo hwe na nkramofo ahodo krampo mba be ya ye na sister Fia momudo mo dia manyame ya adom o chan ye be present dia ma eti ye nyina ye moa sebe ya bibia betimi akoso dia ma mekunafo afe enwisia eni nyanka mobro wafo sebe ya afi wesi awie ye didie na bronya da ya ye didie omo nso asetrem senete entoma na wantade ye famra na wonom enfra enhyebi ebusia enema bia ye de bia ye bia no de fabra ye beje number no so egu eye TV ni so Sompa TV ni so ye 0598 bia wutie radio wa na ye bobon mobile money number fama yen na ye mfa nkoto ne ma ne bi nka ho 0598 459802 0598 459802 and 0241 272990 0241 272990 dear beba one media and say blessed foster when yakopon shroud se wonso yi bi ede aboa Sompa TV sunie anopa no nsiabrem kase no na ya no guso ayede edan mo no Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 yenyina yakabo mo na ensam nam yakache ya wotie yeto so ede amamodia asumdwe ho da ubona na akabese nensia na yewura abato ni mono empanyimfo ankrenkre kuoku ahodo wonu mo ka bie wom ewo man mu nyina da wode wano atomu bie na executive director Edma Media Foundation for West Africa yewura Suleiman Brahima wono so edimu ntintima pa fi central for de wiye fra abato mu anaso manchechire mu a enya de ye kandifo yi na edi tudwa se wo hwe se ne ne masi kona wonde ase hu bo kakra de kire no efa afi wesi abato no ho asomdwe a ye nyina ye hwehwe no wase wo hwe aka kakra ne ato aba emiamia hodo basabasa ye ya esisi behu na amanfo hwehwe binum sekan entokwache ne ye ya ama ne ho so campaign kura keke no obehu no obi no obi akwakobo ani ye kwakwache ayi kasa anase machines ye de be yi ya kwan drip iba ye obehu ndc sementi ase MPP sementi ase no omodi abo ani wase we nyina no ayesese ya nhwe anka na yenso ya anya bia moa ya famu de betimi ne de se ya se ya de kwa abato no mu de a ene esuro kakra ewo ho fa ya somdwe a
ye pese esibua no eho no wase wo hwe bokokora ntokwa ya kyese enura ne enu akikora no enipa miensa sa to wo ho menteme ho ase tututu ekoso na anu adabato komisa begina wase wo hye wo munyina abose bokone ne potem nso abato ne beba so wo ho a wose ne nyina no ka ho bi ene ode kasa ase ngo yanto aba e wo boko esantokwa ne ntia wose de ben ene besi. There are a number of things that are happening across many parts of this country that are either politically orchestrated or have political implications. And by political, I mean even electoral implications. I think sometimes talking about whether the elections will be peaceful or not, we tend to perhaps look more at what will happen in Accra, what will happen in Kumasi, and some of the other big areas. And then we'll say, the situation is terrible. In 2020, we are talking about the situation in Techima, where 8 people lost their lives, others injured, in Accra, Piles, and a few others who also got injured. But we are in a situation where in one particular territory of this country, every day people are being killed, and we are 7 days into elections. And it appears that when we are doing our analysis and calculations about whether the elections will be peaceful, more peaceful or not, we tend to forget that. And certainly we all know that the developments in Boko, for example, Abusia, Executive Director at the Media Foundation for West Africa, Suleiman Broima, and I call Equity no. Afe yenhwe na ukensie mo nsem kakra ye wo ho no yemfa entuapo ewo kase so na ye remu a Ghana Premier League no enya emaso esanse MTA FA Cup no 2024-2025 season no round of 64 fixtures no ena edaso na enu oda games ni bi etuto dwa na ene 1st December no eyade a Asante Kotoko Metema wonom so ebehia eye stars for future stars na wonom ede aboani ewo eye Lenkrin anameboa Baba Yala na ebeko Sompa Baba Yala Sports Stadium ena ebeko so sanso so ena wodweni echremu ewo bekwai Jenfi Park ya 3 p.m. bekwai Heroes wonom enso ene Park Academy for ena ebehia na eyetumu Astrotef no so no Malima FC ena afe TF Exponential for also at the boy ni and now we share House of Oak never sit down to the Bonsa Rotina one also ene immigration FC and a DB PMO e wo pobi mai house park ho eno ene de ebeko so e wo FA Cup no ene round of 64 no ena yede amamo na fe yenhwe na yemfa ye ni entremo e wo La Liga no emu na sei ena enrada niamasi tuto dwa Barcelona wonum etnefie ma Las Palmas ebehye wonum kamienu ema wotimu bako ewo ho Deportivo Aves enso ehye bako ema Leganis fonso ehye bako ewo ho Espanyol wonum etontena miensa editia Celta Vigo ema wonum etimu bako Valladolid enso etnefie Atletico Madrid ekotumre ewo wonum fio kapole enum ena wonum edema wonum entimi ansimo adabraka na sei ena enenso so no games no bi ebetuto Javira Real 1 p.m. on Giro Nadia no ebeba so Real Madrid 3:15 p.m. Getafe wonum di womudia no so ebehye so Rayo Vallecano and Athletic Club so 5:30 p.m. wonum dia no ebeto Real Sociedad 8 p.m. one Rebetis dia no so ebeto na Ochina da Sevilla enso no Osasuna and na wonum dia no so beto 8 p.m. exactly na chese womo so dia no etimi abaso afeyen ramu ewo EPL enrada Brentford wonum tenafie ema Leicester City to wonum a Leicester bete atena bako na Brentford se monje kapole 9 ena womo edema wonum Crystal Palace enso no Newcastle dia no ko wieti pen ko 1-1 ewo ho Nottingham Forest enso ene Absec dia no ekowie mu se Nottingham for eche wonum ete ekabako anase woto kabako edema wonum entimi anti Wolves 2 ena Bournemouth share 4 ewo ho
Western United Tenefie Emma Arsenal wonom de boy ni wo ho no ekowie mu se West Ham to mienu Emma Arsenal entna enum ena wonom so edema wonom afi yenhwe ene sania enema besia ko Chelsea the Blues 1:30 p.m. wonom ne Aston Villa ena edebe boy ni Manchester United 1:30 na Chelsea wonom so de na ne Everton de no etimi ahhehye so Tottenham Hotspur 1:30 omoni Fulham de no ebetimi abaso ewo ho ena 4 p.m. exactly ena Liverpool ne Manchester City de no so ebetimi atodwa na abusiafo sania awkensia mu nsem kakra ya yensa eso so ene anopai no esi etie mame na me directors was director me wo hasenum Sunday bia ye be masafo kantanka wono ena e produce here so na MC a wo hwe ye etoto niema ede ema me so na me ankasa me ba azuka wono so eboa ye echinchin fidie ne fruma ede ema me ko beja sesempre mo be ma ne Mr Dave wona Sompa TV MC a wono wototo niema de ma ye Sompa 93.1 FM kase dem fo nyina ye dam wase kumase afesu nyane ekwenya kwabro no mo chiami ni mo nana poko ni dom no sie ye chiamu nyina da wo musoso mo ewo sunyane ne mpotemo na papa to systematic mo ene miaminu apam dada na wotwi otwa ye boye apam gidi se nyame adom nyina ye chiamu ye dam wase papa ye midi do ohene ire mame ekua ye boa esiama bronya obetimi afrem abrewati odon fonde dom ye nwumre ma yenhia ewo healing point dwumedie so sebe ya opom de ho nsam kyerɛkyerɛ dwumedie no ye de beba beda wo no wanya wo chefa ede afri mu ye sorry edwa so star boy uwo mem ahafo mem utie ye wo se wo chia wonmonyafo andi apia kubi MP4 Asante Achem North teacher K20 na afi wankasa mame Madam Teresa Atta ya wo no so ka hu bidako Ernest nso ye dase ye chia papa piaga nso chia ye ene anope kodwa sempa furniture works nso ye dase papa ye sanso na ye nua no ma wo mudi bi ba ya na ne kunso kodwo krom nso wono so ede